Куждаччитат бахашканын ша кушчитай шабун каю удона фашауын хужма арвитен. Уйма мачин захшафтараштаг мамауалканын харандат юштол фонзадай магай фылдар бадын мауазын. Коронавирусынық мамазалты ивцинаттыл ырынхашкотой оперативон штабы радуным бырды. Республика стационартын ыртакы иш фарашадан науаз ыртабынаты. Уақыт бынат ташты 50% фылдар. Кадыма уарашей уагавардмагашка қуама ой 2% барс. Ананеш зинат қақанына министрады хаштагдар раштаг бакуштышты құттаграйвыныл. Сыбырым ғудма бынат табасата канзышты онкологон диспансері бындурылдар. Прокуратурай доман тамгашкарайды той башкашт тағды хошы клиникон ама республикон клиникон рынчындатты. Қуамаш барак каной стационарта доман танзуаб даттын сывина уйны хашмасыд вакцинации фарштатыл зуабдатаг министрады бараканын тамгашка вакцинации с пар проценты каттар канынс евгуд курима баргая.